November ni som panga ania tual chung thu thar langsar te kan han lor le lokanga kan hria tangin nimin lama dampabial by election in khan result puan ani ta vote chherania kan hriat vek ang khan Dr. RL Thangliana MNF candidate chu ne takin atling ani kha eta hian rural lai party ZPM hian beisina sang takan na ya antlin ngai po anin ringa mitam tak Mizoram mipui tam berrin dan te po ni ome amai ro chu puthangte hian hena haron changta a enge MNF hian hena an chan na chan ZPM hi enge an tlak na chan an chaklo na chan tilam kha soi kan tum lova puthangte kan lom puya atling lo zongjong te po kan torpui ani ti kha kan han tar lang vele hrim ani lekin a hun te a omani chuan ni danga MNF lin na chan le ZPM lin lo na chan nia kan hriat te kan la ron thai lang tura nga yela tun lai chu Assam Rifles ram chunga Assam Rifles in an chu asan la mual ram an chu asana Assam Rifles biak in le helai Gorkha biak in Hari Mandir te chungchang hian khel a hlo viau maya Assam Rifles biak in hi koran lam hi chuanin sarkar ne na surrender emo khan tum lo viau ni hian a hriata tuna hian ko thutluk nan ngak mek ania chuti rual chuan helai ram chunga omve tho Hari Mandir chungchanga NGO Coordination Committee chuan thu chuan siamangen na an theluta NGO Coordination Committee chuan Mizo Gorkha Bazar Mandir Sanchalan Committee na Assam Rifles chuasan tak muna Hari Mandir nei tu ni na Prime Minister hena an dil chu nuklet turin an ngen NGO CC hruai tu te hi nimin piakhan Central OMA Committee room an thu khoma Mizo Gorkha Bazar Mandir Sanchalan Committee malak na chungchang an ngai towa Assam Rifles ten an chuasan to ram ani awangin helai mun hi Mizoram sarkar ku to omani hewang hian an dil na hi nuklet turin kan ngen ni anti kol phetha Mizoram mason na tur puya frauding lian chuan Central hu tu te soi puya Power and Electricity Minister puya frauding lian chuan November ni som pani khan Delhi a sarkar lai pui thu nei tu rang te koma kol phetha Mizoram in ma ason thena turte a soi pui Union New and Renewable Energy Minister Pralhat Venkatesh Joshi nena anin komna hian puya frauding lian chuan kol phetha a in todel tura Mizoram sarkar malak na te a hrila hun rei tak anor to kol phetha megawatt somni pali chin siam chuak thei tran puina Small Hydro Incentive Scheme thar thole turin sarkar lai puina ruam man meka wangin lom thuwa soi puya frauding lian chuan Small Hydro Incentive Scheme chu man tangkai thuai ani theina na rang thayang bera ti chuak turin Union Minister angena Union Minister chuan scheme hi Finance Ministry nan pompui vele Union Cabinet pompui tura thon wat ani tur thuwa lo hril ani Power Minister in Mizorama thlichak na manga kol phetha siam chua chungchang Ministry in zirchiana anlo nei to chu thar thole tura hangen na chu MNRE Minister chuan zirchiang tur mithiam Mizorama atir tur thuina chang boka puya frauding lian chuan Union Power Minister Agarwal po koma Mizoram hun ranga power transmission line ti changlun na tur le chimlama kol phetha lak na ti changlun na tur na thela substation din tur chu ti puitlina ni thuai theina na ranglama mala turin angena Power Secretary chuan lo bozi tur thua soi bokani Power Finance Corporation Chairman Parminder Chopra chuan puya frauding lian nena anin komna Mizoram in Hydel Project siam tummek abikin tuiwai Hydel Project siam na tur summa mote olsam te alon an pek chhuwa thei thuwa hrila DPR zirchianga handholding support petu tur dedicated officer pakhat ruat ngana ni bokani heti lai hian Central OMA chuan an officer NHIDCL le an hnuaia contractor sarang le vaireng te inkar kong siam tu te lenga somin income na hanaya niriat thlasom pakhat sang ni somni panga Central OMA in sarang atanga vaireng te inkar kong a en truma a malak na kalmek le kalpui zeldan tur soi ho ni in kong siam mek hi December cholkar masabera OMA chuan tlo non le an tum thu le chumi huna chuan malak na uluk zo ka enan tum ni in an soi contractor te hian December ni somni chawa scholarship le reng te konin kar chelai zual hi black topping ti man an tum thu an soi bokani Central OMA ruai tu te chuan sarang le vai reng te inkar kong siam that mek chu en pui reng an tum thu an soi boka income hona hian NHIDCL executive director Adelbat Sungsi le
ho tu dang te po an tel contractor pathum an tel bokani o tun lai chu Mizoram hun thren khata na rang rang alenga maran nung se te dengi te tam khop maya Siha district a hen kot halo aleng ve bokaram ri de pa hian tin tui hri te po aleng ani kha Longlai district a mi pangala yan thi to a kot halo wang hen mi pathum Siha district Myanmar ri de pa hian an thi ve le to bokani India le Myanmar ri de pa khopa nia kot halo leng wangin Siha district borsap VL Royal khiang te havin sarkar ho tu te damdoi lam mi te le khotlang hroi tu te an thu khoma malak dan turan rela khopa nia dam lo som pariat an nom meka mi pathum an thi to ti tarlan ani Siha chief medical officer Dr Lal Reng Puiral te tarlan danin Myanmar ri dep khua lodo khua November ni som pakhat sang ni som ni panga dam lo an om tran boka lamosu khua hian dam lo som pali le lodo khua hian dam lo pali an om me ka mi thi pathum anom towa khopa hnia tangin an tui tlan le ek sampul la ka nia Zoram Medical College and Hospital endik tura thon ania mi pui van tlang ta na hrisel na chungchanga thuron medical advisory siamania join VC kaltlangin puanzar ani to bokani khopa hnia dam lo an om thu hriat ani vele sia ha CMO chuan November ni som pakhat sang ni som ni pangat la ya khan medical team atir ngala MADC Chief Executive Member Lai ko chuan medical team teken tur dam doi le mi pui mo rang rang atum boka lomasu le lodo khua hi Myanmar ne na inkalpo ol sam takani baka ral tan enge mozat an nom meka lir theile kya lelang ani tin inkalpo thin enge mozat an nom bok Siha borsap chuan ko thalo chu inkai chhon ol sam ani awangin darzel thayani thu soya mitin confirm khora final e thiang hlimna kan ngai poimo angai ni na soi ani ZPM chuan thu chua siamin dampabial MLA by election nei zota ka thlantlin Dr Aral Thanglian an lompui thu tar langin MLA thatak ni tur le dampabial mason na tur thei top chua thok turin du sakna an hlan ni in an soya nena changzo talo ma se kumsa ni somni pathumin thlanpui ai khan ma asona wanga an lom thu tar langin kan official candidate pu vanal sai lawa lo vote tu zong tele party ta na thei top chua tu ZPM general headquarters satanga campaign a fe chuak te dampabial ZPM block le unit zong te chunga lom thu kan soi tak mewani ti in official candidate pu vanal sai lawa ba ka party dang candidate ling zo talo te han torpui tak zet ti antar langani heti lai hian pathian hen alom thu kan soi ti in puzoram thanga MNF president chuan chung in khom a soya nimin khan MNF namrun chung in khom manania heta hian MNF president puzoram thanga chuan dampabial by election a chakna kan changa kan ti turma saber ani angin pathian hen alom thu kan soi ati puzoram thanga chuan kumsa hele somni pathumin thana ZPM thlepuyat le ti soin thompo alare mumal lawa chumikara kan tho hona tran rolna le inpek na lalpan mal min soma kan MLA ro pui tak polal rin tluanga sailo mun ruak lo tura Dr Aral Thangliana senior vice president MNF thlantlin ani hi kan lom tak zetani dampabial by election a involve le in ti thaina nen thlemna nen CM havin an beya an ho tu pa ber chuan election commission of India tangin yellow card amua ho tu pa ber le candidate an tong fu nei theilo ti in ECI in CM le ZPM president te zilna thu apek chu chanchin budang le wanglai ni chanchin bu me point langsar te kena chhuwa zui thu puzoram thanga chuan a soi MNF president chuan MNF party chuan atir te a silainen bul an tran thu a soya ko ran uai mele kan nu le kan pa te me point min tran ngam to lo kara atlu sop to le ke them te chu chhar khomin bul tran ania mi pui point ho tu te le thok tu te min sit po kha a om em ani Delhi lama tangin MNF su aral dan tur ngai to in pulal denga chu ti har zelan khunga pulal denga emo andau hantia pathian le kan ramtan ti thuthlung nei tu zo kani andau ti khan threlawani kan chapo lavin kan opponent te pathian chuan a choi sang thina ahun taka MNF sutke po ni lavin party somthum chuang zet chu an mani an lowin suke to ni ati o khati china khan tunrum Mizoram chung thulang sar thren khat kan han tarlan the chuni le ta se damten kan omanga voin tailama khovel thuthar in dawna thuthar le rambial boina tele tunlai sanchin langsar te kan ti chhuak le nga in lo nga chang le vek don nia